S druge strane, evo, stvarno sam uživao u toj utakmici Luke Modrića. To je nevjerojatno. Ne znam, kad bi gledao statistički, to je fascinantno. Kad bi gledao onako kako je on poletan, da ne znamo, da ima 40 godina, dao bi mu možda 25, koliko je lagan, koliko se dobro pozicionira, koliko to sve kod njega izgleda jednostavno, koliko ima malo dodira s loptom, a koliko ima točnih pasova, pa na kraju krajeva i pokušaj tog duplo pasa koji je ispratio do kraja, zabio fantastičan gol. Tako da, nevjerojatno, mislim da bi mogli pričati o Luki 3 dana. Evo, samo želim da ovako nastavi, da bude što spremniji, što zdraviji za svjetsko prvenstvo. Jer kad je dolazio u Milan, bilo je već dosta upitnika. On čovjek igra svaku utakmicu 90 minuta. Znači, gledam Alegria, on bi mijenjao sve, a samo njega da bi mijenjao. Dao mu ono, ako se sjećaš, prije mjesec dana pauzu, 7-8 dana, ali nakon toga opet sve ide. Tako da, evo, zaista virtuoz, nemam šta drugo reći. Dobro se uklopio i to ne samo kad je nogomet u pitanju, nego već onako propričao talijanski, znaš kako oni vole. Je, slušaj. Jesi vidio taj video? Slične su to romanske zemlje, romanski jezik što se tiče Španjolske i Italije. Evo sad je uspio još... Dobro, Španjolci baš ne gestikuliraju u toj mjeri. Ali kažem, eto, uspio. Da. Nije to teško. Izašao je nekakav video gdje ovako stoji. Ja sam umrla od smijeha kad sam to vidjela. Je, zanimljivo. Tako da.